kha randa dza bilioni dza ḓana furaru malo dzo shumiselwa u renga zwishumiswa zwa u ḓipilela kha vhulwadze ha COVID-19 vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai mahoḽa na ṅwedzi wa Fulwi ṅwaha. Masheleni a paḓaho bilioni dza 14 ndi ane a khou sedzuluswa. Mulwane wa tshigwada tsha ṱhoḓisiso dzo khetheaho Advocate Vho Andy Muthibi vha ri fhungo ḽa vhuaḓa ha khamphani ya Digital Vibes ḽi kha ḓi sedzuluswa. Naho minista wa kale wa mutakalo Dokotela Vho Zweli Mkhize vho ḓirula mushumo nga murahu ha u ṱumanywa na zwiito zwa vhutshinyi, Vho Muthibi vha ri u ḓirula havho mushumo a zwi ambi u sina ha milandu yavho. We should be consistent when we deal with these issues of resignation. We are treating everyone the same way. As a principle, a resignation should not absolve anyone. Whether you're an official or an executive authority, it should not absolve you from criminal process where there's evidence pointing to criminality. Nga ṅwedzi wa Tshimedzi Vho Mkhize ndiwe vha ita khumbelo ya uri khothe ivhetshele thungo mawanwa a tshigwada tsha ṱhoḓisiso o rumelwaho na kha presidente wa shango. Vha tshigwada tsha ṱhoḓisiso vha khou hanedzana na khumbelo iyo ya Vho Mkhize. Mudzulatshidulo wa komiti ya phalamennde ni sedzanaho na zwikwama zwa muvhuso Vho Mkhuleko Hlengwa vha ri khamphani dzoṱhe dzine dza ḓo wanala dzo ḓidzhenisa kha zwiito zwa vhutshinyi dzi tea u dzhielwa vhukando. Blacklisting Mkhuleko's one company and not blacklisting the other 5, I therefore still remain within the system. And the vulnerabilities of the system continue to be exploited because we are not dealing with individuals, which is something we need to consider. So I'm framing it in that way, Babu Mthibi, to gauge your sense of the need to blacklist people who are party to the so-called companies that are there. Vachigwada cha ṱhoḓisiso vha ri mutsiko wa zwa polotiki wo ṱuṱuwedza nḓila ya kurengelwe kwa tshomedzo dza u ḓitsireledza. Vha ri madzina a vhaṋetshedzi vha tshumelo o vha o no ḓitiwa phanḓa musi hu tshi thomiwa maitele a u avhela thendara. Vha ri a hu ngo vhuya havha na ndingedzo dza u humbela vhaṋetshedzi vha tshumelo uri vha ḓise mitengo zwe zwa swikisa kha u gagavhulwa ha muvhuso nga vhaṋetshedzi vha tshumelo. Vha khou lavhelwa u ḓo ṋetshedza muvhigo wo fhelelaho kha presidennde nga ḽa 10 ṅwedzi.